Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын ар дайымкы көрүүчүлөрү, мал чарба үйөрмандары. Саламатсыздарбы? 24 август 2024 жыл күнгө ишемби туғандар. Пригородный мал базарына келип калдык, Бишкек шаары. Койлордун баасын көрөбүз туғандар. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга каттелек болсоңуздар, оң тарапта подписаться кнопкасы бар. Ошону басып катталып кетиңиздер. Анан бир туғандар жазып жатат, каналыңды колдоп, эми банкыңды чыгарып койбойсуңбу деп. Чыгарып коебуз, буйруса колдогон бир туғандарга терең ыраазычылык. Анда баштадык туғандар. Кой базардан баштап бардыгын тартып көргөзүп беребиз. Бодого чейин туғандар. Мына бул жака жаңы мал союучу жай дейт, курулуп атат маякта. Буйруса чөптөн баштап, чөптү тартып, анан кийин мал базарга кирип кетебиз туғандар. Чөп канча экен? 250. Бул эмне, камышпы? Жок, беде. Ушул бедеби? Аралаш. 250, Бул эме, кастра. Кастра, баягы кастралар бул байке. Кастралар. Канчадан болду бул? Бас. 160 сом. 160тан. Жакшы. Номериңизди айтасызбы? Кызыккандарга. Айта бериңиз. 0500 30 39 28. 39-28 чөп боюнча ушул байкеге кайрылсаңыздар болот. Беде деле таап беребиз, Беде. Бардыгын таап берет экен туғандар. Пригородный мал базарында мына чөп кенен тижеден өйдө болуп турат бул жерде. Анда кой базардан баштайбыз. 250 дейт. Баягта базар кызык болуп атат окшойт. Көрөйлүчү. Кайсы кетти байке? Ассаламу алейкум. Канча койлоруңуз? Экөөнүн баасын айтып коюңуз. 24,5 калды. Алдыңызбы? Жакшы, буйрусун. Экөөсүн 24,5 миңге алыптыр. Кой, бул, Экөө тең кой туғандар мына. Киргенде эле базардын башталышы. Буйрусун анда. 24,5 алдым дейт. Анда эмесе колдоп туруңуздар туғандар, колдоп. Ар дайым көргөзүп берип турабыз. Козулар көрүнүп турат мына киргенде эле. Козулардан баштайлы азыр. Козулар арзан сатып алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум жигит. Кандай? Канча баш козу бар бул жерде? Айтып койсунбу? 15 баш, эркек ургач аралаш. Бардык эркек. Бардык эркек мына туғандар. Баасын айтыңыз эми, баасын. 10 миң сомдон сурап атат. Круг, Сода болду? Канчага чыкты байке? Айтып койсузбу, канчага чыкты? 9,5 миң сом, мына. Достор, 9,5 миң сом. Алда кочкор. Чоң кочкор. Байке. Кандайсыз? Кочкордун жашы кандай? Жашы мына көрсөң? Кана көрсөтүңүзчү тишин канча экен? Мына козу тиш. Козу 2 тиш экен, Ой, тиш Сайттыр 2 тиш. Канча баасы? Баасы? 60 миң. 60 миң. Сурап атат, 60 миң. Рахмат. Бул жакты көрөбүз, достор. Бул жакта королорду камалган. Ассаламу алейкум, байке. Сиздики? Канчадан бул койлор? 35тен койлору. Козулар 35тен. Линиясы бар булардын. Ургачылар экен, Линиялары барбы? 35тен. Сиз бирөөнүкү? Бул корочу. Сиздики? Булдун бааларын айтып койбойсузбу мага? Кой канча? Койлору 25тен. Козулары? 25. Койлоручу? 55. 55. Чоң койлор экен туганда. 25, 55. Кызыккандарга номер айтасызбы? 0500 менен 82 11 22. Мына ушундай болду, номерлерин айттык. Койлордун ээси сурасаңыздар болот. Макул, рахмат. Койлор түшүп атат, базарга кирип атат дегендей. Достор, алыстан көрүп жаткан бир туғандар, мына көрүп алыңыздар. Колдон келишинче көргөзүп бере беребиз. Байке, кандайсыз? Канчадан могу кой? Не болду байке, сүзүп? Кой канча кой? 15тен, мына ургачы кой. Койлор көп экен толтура. Могу ичи да сиздики? 15тен бардыгы? 14тен да барбы? Мына туғандар кой 14-15. Канча баш көп экен? 30 баштан. 30 баш бар. Булар кандайдыр бир линиялары барбы же кандай? Бара. Смешение, аралашма. Аралашма. Жаштарычы канча тиштен? 4 тиш.
2 tişten tögörökө чейин бар экен туугандар мына 14 миң сомдон 15 миң сомдон деп айтып атат. Байке кызыккандарга номер айтыңыз. 0707 0707 295681. 295681 Кайсыл жакта турасыз базардан кийин? 3 коз. 3 коз? Ал Бишкекте? Бишкек. Бишкек 3 козда турат экен. Ушул номерлерге байланышсаңыздар болот. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бул 2 кой сиздикиби? Канчадан баалары? 18? Мына 18 миңден. Койлор чоң-чоң. Канча тиш булар? 4 тиш, 6 тиш. Булар качканбы же эми кочкор кошулабы? Кача элек мына эми кочкор кошсо болот экен. 14тен дедиңизби? 18 тууганда кечиресиздер. 18 миңден. Кызыккандарга номер айтасызбы? Барбы да сатылып аткан же экөө элеби? Ушулар дагыбы? Мо байкен кой экен, айттанда. Азыркы номерлерге байланышып берет экенсиз. Но кочкор сизге карайбы? Башка. Кочкор башка экен тууганда. Макул. Анда алдын карап кете беребиз, достор. Эчкини сураган бир туугандар бар эле. Эчкини көрөбүз. Байке кандайсыз? Сүт багытында эчкилер канчадан болот? 20дан сурап атасыз. Мына азыр канча дедиз? Баазын жакшылап айтып коюң эле. 20дан сурап. 20дан сурап атасыз. Сурадыбы бүгүн? Эми келдиңиз, Эми келди туугандар мына. 20дан сурап атасыз. Альпинский, биринчи тут, Альпийский, Бул Занинский, бул. Эчки сураган бир туугандарга мен азыр ушул эженин номерин алып беремин. Үйдө дагы бар экен. Өткөн базарларда дагы алып бергенмин. Чалып алып атсыздар. Мынакей. Разысылыгын айтты байкебиз. Айта бериңиз. Калбай атабы? Жакшы. Кана. Айтыңызчы. Азыр. 220 74 0642 0642 туугандар. Макул эже. Мына ушул эчки боюнча маалыматты аласыздар. Биз сенин каналың аркылуу саттык дейт, чалы үйдөн да алып кетип атат дейт. Биз кубанычтабыз туугандар. Эгер биздин канал аркылуу сатылган болсо, номерлерибизди дагы айтып кетебиз. Ассаламу алейкум тууган. Койлоруңуздун баасын айтып кое аласызбы? 150? 50 бул 100 Мына. Линиялары барбы? Кандай? Ликон. Байке сиз беймарал маалымат бере бериңиз. Сизди тартпайбыз, койду тартабыз. Маалымат берип, номерлериңизди айтсаңыз, балким сатасыз. Буякта сатылбай калса. Бул 50 деди, бул 100 деди. Тиштерин айтып коесузбу, тиштерин? 4 тиш экен, Кызыккандарга номер айтасызбы, айтпайсызбы? Айтпайт экен. Ошон үчүн байкем ары карап турган экен да. Мына. 150. Бирөөсү 100, бирөөсү 50 экен туугандар. Биздин кызматтык номерибизди Биздин кызматтын номерибиз 0707 388 350 WhatsApp бар. Ушуга кайрыла бересиз WhatsApp аркылуу. Ассаламу алейкум. Эже сиздики кандайсыз? Булар канчадан бу текелер? 80. Бул 80. 50. 30. 25. Булар биталбы? Парода эмне? Макачи? Мынакей пародасын көрдүңүздөрбү? Парода экен туугандар. Сүт менен эт багытында деп атат. Бааларын номер айтасызбы кызыккандарга? Номер Айтыңыз, но эчкилердики. базы же номер? Жок, баазын айтып бүттү. Номер айтсаңыз? Номер 708 0708 54 83 20. Ушу номерлерге байланышып, текелер боюнча эчки барбы жокпу? Жок, Эчки жок, Кайсыл жакта турасыз? Базардан кийин. Селекцияда экен, мынакей туугандар. Чала бересиздер, байланыша бересиздер. Азыр мақта бир байке мероносту тартып кой деди. Байке кандай? Сиздикиби бул? Охо, чулк семиз куя. Өрүк, Канча бул баасы? Bunun bazı 20. 20 миң сом. Меронос. Сурады? Сайызды малы. Илгери ак кой. Ak koyu. 17,5 mingga berбейт. 17,5 миңге бербей жатат экен байкем. Уяң жиндүү деп койчу эле. Байке базар кандай болот? Маалымат бербейсизби кандай? Базар арзанбы, кымбатпы? Элдер Bazar жақсы эле. жакшы эле. Malga жараша болот. Малга жараша. Mal өйдөрөк болот. Чарба мал да азыр өйдө болуп кетти. Үйдө болуп кеттиби? Жакшы бай. Мал алыш кыйыныраак болот. Кыйын болот ал. Мынакей ушундай маалыматты бериңиз. Рахмат байке, содаңыздар берсин анда.
Mına şu menen akırın tartıp görüyoruz. Qo'chqor qancha taqsir? 45 ming. Tishi, jashi? Kişi canı kişi. Jangi 2 tishi ekanda 45 ming so'm mana. Suradi bu bozor bayka. Qancha chiqdi bir sirib olib hozir aytingchi. Arganda ya? Arganda suradi turganda. Hozir misoli Qo'chqor sezon boshlandi da turganda. Bozordan dele kelib bunday alsаңыздар dele bo'libdi. Assalomu alaykum. Bayka qandaysiz? Densoqliklaringiz yaxshi uchrashib qo'yilchi. Qo'lingizni qaramab. Bu qo'ylar bo'yicha ma'lumot beringiz. Qanday yoshlari, qo'zilar da bor ekan ichida? Biri 2 tish, biri 4 tish. 4 tish, 2 tish. Balarichi? 40 tane. Buna 40 mingdan so'rayotadi baykam. Bular qandaydir bir liniyalari bormi? Liniyalarim bilmayman. Bilmaysiz. Qo'zilar qanchadan? Qo'zlar quruq 25. Quruq 25 dan qo'zilar. Bar urg'ach. Bar urg'ach. 2 qo'ydim basin. Qo'ymas 40 dan 80. 40 dan 80 mingga. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? 776 0776 25 25 81 82. 81 82 tug'anlar mana nomerini olib beryapmiz. Ko'pchilik bir tug'anlar so'raydi. Nomerini so'radi. Mana bir eko so'raydi. Nomerlerini so'rayverasing tilimchilarga o'xshab deb. Endi elning o'zida elek yo'q. Biz chidayveramiz barini. Ma'qul bayka sodangiz bersin. Mana bu yerda ikki qo'chqor turadi tug'anlar cho'ng-cho'ng. Bayka qandaysiz? Densoqligingiz yaxshi? O'tgan qo'chqorlar bor. Boshqa, ha? Mana bayka har doim shu yerda qo'chqorlarni sotib. Bularning tishlari qanday? Yaxshi. Bu 2 tiş, bir 4 tiş. Qaysi 2 tish? Bunaqa? Bu 2 tish, 2 tish, bu 4 tish. Mana bularning parametrlarini bilasizmi? Bo'yincha negasizmi? Qancha bo'yi? O boyu 98. Bu 98 chiqadi. Qulog'i cho'nkan ayoy. 21. 21 quloq mana. Qandaydir bir liniyasi bor-da? Şarpeydiki. Sharpeydiki. Mana Sharpeyning liniyasi. A bulchu? Bu mitis. Mitis aralashganda arg'ini. En iyisi Afgan. Afgan o'sha o'ngi bos bo'lib turadi. Afgan bilan arashan ekanda. Endi buni bahsini aytasizmi bu qo'zingizning? Yaqinroq qilib aytingiz. 120 ga berem. 120 ga berasiz. Mana Sharpeydni quyruğini ko'rsatib qo'yaylik. Mana Sharpeydning liniyasi 120 ga berem deydi bayka. Hozir nomerlarini so'rab ko'rsatib beramiz. Mana kastaklarni ko'ringizlar. Bulcha aralash Afgan bilan arashan aralash. 150 Bu 150. Bu 4 tishi. Bu 4 tish bunaki tug'anda 150. Yemi bayka qiziqqanlarga nomer aytingiz. 706 0706 02 02 96 44. Buna shu ikki qo'shqorning esi baykemni chalib suylashaverasizlar. Qayoqda turasiz bozordan keyin? Zarya, Bishkekda, Zarya. Ma'qulanda bayka. Sodangizni bersin. Andan esa oldin qarab, dag'i bir qo'shqor ko'rib qoldik, o'zim ko'raylik hozir. Bayka, assalomu alaykum do'st. Qanday do'st? Qo'shqorning bazini aytib qo'y bizga. 50? Qancha tish? 4 tish 50 ming. Qo'zi qancha qo'zi qo'chqor? 30 bo'lchi. Qancha bu? 70 ming. 70 ming. Bu qancha tish? 2 tish. 2 tish. So'radi u bozor. Qancha chiqdi bir bahsini aytib qo'ysiz. 45 ming 50 ming uchun so'rayotadi. Yaxshi. Qancha u ichki? 12 oyka. 12 10 ga beradi ekan. Cho'ng ichkigini. O'z bu. Bunu tarttık. Aldın qarab ketaveraylik anda to'g'andar. Qo'zilarni ko'raylikmi? Yo'qda qo'zilar ko'yib ketdi. Mo'g'u. Kuchli qo'zilar. Bayka assalomu alaykum. Qanchadan bu bolalarni aytib qo'yingiz? Bolalar. Optobu 6,5 6,5 mingdan, Optom 6,5 mingdan. Eng kichkinasi shu ekan, eng cho'ng'i ekan. Bular kuchli. Jayqi. Жазғы. Майскилер бе? Кеш майда туылғандай. Қозы. Қанша болады қозы? Bu ayçöre baksa meni septeyim. Қанша? 8,5. Қаншадан кетті байка айтып қойыңызшы? Екеуі. 16.200 ге мына реально кетті екеуі. 16.200. Мына 300 сом пайдасына. 300 сом пайдасына бердіңіз бе? Жақсы байка. Мына
Базардың көркі бұл айкелер алып сатар. Мықты қой бар екен, арашан қой сұраған бір туғандарға сұрап көрелі. Байке, ассаламу алейкум. Қойлар сіздікі бе бұл екеуі? Қаншадан? 70-тен, Малымат беріңізші. Жаштарыңыз қандай? Жаштар 4-6 4-6 70-тен арашан да болады. Номер айтасыз ба қызыққандарға? Егер номерін бала кетіп қалды. кетіп қалды. Мақұл. Хорошо, маяқта ешкілер бар екен. Ешкілердің басына 20 сүт бағытында, Мына сүт бағытында Занинск ешкілер көп екен бүгін базарда. Бардығы 20 ау. 15 мыңнан бере бересің. Номерің айтанда. Қызыққандар. 0554 227 227 204 туғандар. 207. Бұл Занин теке қанша? 12 үй соң. Бұл 12 мың сом. Мына шындай болды. Бұяқ жол. Бұяқта базар дегендей. Так. 15-тен dey. Aka 15-тен бе? Шулай көбі. Қойлары? Қозлар. Қозылар екен. Қозылар 15-тен. Сұрап атасыз ба, байке? Қарап атасыз ба? Қарап атасыз, мақұл байкелер. Саудаңыздары берсін. 15-тен сұрап атады. Аларман қарап тұрады. Алсам бы 10 мыңнан беребе дегендей қылып. Байке қандай? Шарба қойлардың бағасын айтып қойыңыз бізге. 12,5 мың сомдан, 2-4 қойлар 12,5 мыңден. Туғандарын айтыдағы қойлар бар екен, жақсы. Ассаламу алейкум, туған. Сіздікі бұлар? Бұлар қойлар екен, бары? Мына қызыл-қызыл болған қойлар. Жаштары қандай айтып қойсы малымат беріп кішіне. 4 тіште бары? Бардығы 4 тіштен екен. Туғандар? Бұл линиялар бар бұл? Бар, бағалары қандай болады, байке? 17-тен сұрап отыр. Күрік бұ? Күрік 17 мың сомдан сұрап отады. Анан сода oldu анан байке 17 мыңнан сұрап атасыздар. 13-тен бе? 13-тен беріп аттыр да базарчы. 13-тен беріп ептір мына. Тұрғандар. Бір қанша болса берейін деп тұрасыз байке? 14-тен? Мына ылды айтты. 14-тен болса берем дейді. Дағы бар ма сатыла тұрған башқа? Номеріңізді айтыңыз анда қызыққандарға. 0705 05 25. Мына ушул номерлерге байланышып, базардан кейін қаяқта тұрасыз? Қарабалта шаарында екен. Туғандар, Чүй облысы Қарабалта. Қарабалтада білесіздер, жақсы қойларды қармашады. Мақұл байке, содаңызды берсін. Ассаламу алейкум, сатылды ма оғы? Я, сатылбады ғой? Сода болып отады ғой? Тонып алды ғой? Жөн айтсас? 110? Міне линиясы бар бұның. Афган ғой бұл, аралаш. Қозы қошқар бұл. Қозы қошқар. 110 да, точно? 110-ға дейді. 110-ға бербей атасыз ба? 110 көрмеді. Еркек kezanda. 110-ға бербей атты şu қозыны. Мақұл анда. Бұл қошқар қанша бұл қошқар? Сіздікі мезе? Мақұл. Туғандар бұл жерде қошқарлар бар екен мына. Соның қошқарлар. Bak, telefon söyleşi var da azı malumat aldı. Bu gün bir ki? 50 de otur. Bu yaxşı da 50 min de attır. Azı malumat aldı. 50. Bunun tişleri qanday? İki tişte bardı ha? İki tişten bardı. Art jaqtandan da көргөз bereliç. Толық көрүнүш, туғандар. Салыштыра бересиздер, үйдө ушундай. Қошқарлар малымат беріп қойшы, бұлар қандай линияда туған? Линия жоқ, а? Басы 45 едің бе? Оптом 40-тан болады. Қызыққан? 50-ден. Тигел. 80 линия, 50-ден. Қызыққандарға номер айтасыз бе? Ютубтан сатып қойыз, егер үйде дағы бар болсын. 0508 170 001, Şu номерлерге байланышып мынаке. Şu қошқарлардың иесі. Мұны 50-ге берем деп атасы. Бұл тиш бұз элек екен, Қозы байке андайрақ боласыз ба? Артын құйрығын тартып қойым мына. Құйрығын сұрағандар, бір туғандар бар да, құйрығын тартпайсың ба деген. Мынаке. Құлағы 20. Мақұл, содаңызды берсін. Анда кеттік алдымға. Мына туғандар бұл жерде дағы шындай. Сонын болған қозы, қойлар да бар ұқсайды. Ассаламу алейкум. Бұл қойларыңыз да бар, Қозылар дағы. Бұлардың бір линиялары бар ба? Бар, Қайсы линия орта қалады? Фокс? Мына Фокс.
Focus деген qo'chqor bo'lgan a. O'shaning liniyasidan ekan da. Mana Focus deydi. Qo'zlarning ba'zini yaqinroq qilib anan qo'ylarning ba'zini aytasizmi? 17 baş çoğu Ha? 20 optimi? 17 baş qo'zi, minaki tug'anlar 20 mingdan so'rayotadi tug'an. Qo'ylaringiz qancha tishdan? 4 tishi, 25 ming so'mdan 4 tish qo'ylar 25 ming so'mdan so'rayotadi. 10 bosh bor, a? Nomeringizni aytingiz qiziqqanlarga. 0500 0500 51 51 93 04 93 04 mına tug'anlar. Qaysi joqda turasiz? Qaysi joqda turasiz? Hozir aytam. Issiqata? Issiqatada ekan. Bozordan keyin Issiqata Almalı ayilida Issiqatada turadi ekan. Bu yerdagi qo'ylar, qo'chqor buni 50 ming dedi, 6 tish. Baykem texda turadi-da, ma'lumot bergiz kelmaychi. Baykem, o qo'ylaringizni aytib qo'yasizmi? Ha, esi yo'qmi? Ha, bo'ldi. Esi yo'q ekan. Buni biletgan 50 ming 6 tish dedi. Esi yo'q ekan, tug'anlar. Sizlarga olib berayin dedim men ma'lumot. Tug'anlar, bu qo'chqorlarning qo'ylarini esi yoqda savdo qilyaptir. Hozir ma'lumot bersa beramiz. Bu yoqda savdo bo'lyaptir. Shu aykeniki ekan. Eko. Soda. O'sha ekona qancha berib qo'ydingiz bayga? Ya. 9danmi? Ha, mana 9dan beryaptir. Eje sizniki o'tiki qo'chqorlar. Ma'lumot berib nomeringizni aytib qo'yingizchi. Qiziqqanlarga shunday qo'chqorlar, qo'ylar bo'lsa, biz ezni topdik tug'anlar. Hozir izlab yurdik lekin. Deyin 9 mingdan olyapti. No, qancha tish qo'chqor? Bu 2 tish, a? Bunun liniyalari bormi yo'q bu? Liniya to degan qo'chqor. Qanday degan? To degani, to degan qo'chqor. Qant mana tug'anlar qantni qo'ylar yaxshi bo'ladi bilasizlar. Qo'ylarchi? Bular 50 dan. 50 mingdan. Tishlari qanday? Bular 4 tish, narxi 120, 2 tish jang. Bular 4 tish, 2 tish jang oldu 120 ming so'm, Bu emne liniya? Buldilar o'shol, Mo 50 ming dedi qo'chqorda. 6 tish ekan. To'g'ri ma'lumot berib turib ekan. Endi qiziqqanlarga nomer aytingiz. 0702 28 05 10. Qayerda turasiz bozordan keyin? Xantda, Dimitrivkada. Mo qo'zlar qanchadan? 45 dan so'ratam. Qo'zlar, fevralskiy qo'zlar 45 mingdan so'rayapti. Urg'ach ekan, Ma'qul, savdoningizni bersin. Shu nomerlarga baylanishib, Qant shahrida Dimitrivka ayilida turadi. Mana qo'chqor. Anaqa. Qo'ldan kelishincha ma'lumotni berdik. Bayka, assalomu alaykum. Mo sizniki? Kimniki ekan? Ha, da. Satılib kettirdi. Cho'ng qo'chqor ekan.